Niwega mutegeri wa Wero TV nuntu akona kanya kurumira ntito cietu tha mugwanja inkugwate ugeni niumbitagwa Christine Wanjeru. Tukembereria ntoni cietu ni ati akari maria mekaraga bakubi na kambe ya Bodishi Antukai igembe Central ni mumiritie gutitanikire makuga ni kwaga kwa ukaria ntere ino unturia makuga ushanitie na kwithirwa mabisa ma ukaria tiarangire wega ni bare makuga abisa mo matekaraga nyomba imbega na nkinyagia matena rera ririega untu tumite nkinyagia mabithukirwa ningukunyi untu makuromba mubunge Dan Kiri na minister wa ukaria Kithure Kindiki kuraithireria nikenda muona ukaria bakubi na gitwe kya Bodishi ni sukuru ya primary ya Ntukai iria magutano ntu itena irathi na ciana nkinyagia irasimika kuthomera na unja itena alimu na ni makuromba atongoria kuraithireria nikenda ciana cithirwa na rera ririega ikithoma. Bati turutete ngo gitu ria aciari iyo nionio staff student tukai ni primary ni arimu wa makarenya maugu na ni ofisi yo staff room oni mbeta wa Peterson Kinyua kuma Ntukai side ya Adelu Wandi oni ndia Ntukai nkiareria mauntu makoni ma cukuru na kambe batwire na ile tukona turi akariba Ntukai batwi cukuru tutena yebui twina ana bau ana bau batandekiria alimu kogu batwi nitukulomba thirikari itonyere mauntu makoni ma cukuru nikenda batwi tumba kuona welu ta cukuru ile ingi side ya kambe ala kambe yetu twina asikari lakini asikari baude na ile bagwitukira ni bena de na nyingi sana nuntu kambe wite aki na namba 2 kambe u asikari aba kumama ni bantu atiagirite ta maofisa kwirwa bakimama gau age kambe u batwi twina rinene muno gwitukira kambe u nuntu batwi netitukwiruta twe batwi akariba Ntukai nikenda tumba go support asikari babetu twina bwau kubekira rui matangine kubadingira nyomba ujio jomoki na eu nio challenge ira twinayo kana tebu eu nio renera twinayo tuli akariba Ntukai na batine tukulomba mweshimiwa wetu ndani kiri taunde pita ndi mukari wa Ntukai tabula ndaretie ringia na lairerie na liro ria kiao nuntu bwa kambeu yau nuntu kambeu ala eterete kambeu ria akue kuomoka nebuga kariba Ntukai nebu kore ogu na lenge asikari bau ala bakumama kambeu ngongo nyite barekaga na twamulombe terenge twamwira neje na ndawa awirire kambeu kanararie kambeu atwakire kambere gopa nuntu bati tuliganiritie na pakina rastu thomera ayo bathomera mweri mazurite karuba waka kakatoni ngira kingi kirasi kiki wako au na kingi kirasi to waka au kirasi wani to kwenda wakira au Akoruma njuri ncheke kumantere cia mutuate ni mabeshanite mukana omurito muno kiri aciari maria mankithirwa mena esiria aria gutana kana maria magutana ciana cia ciari maugite muntu ukagwatikana makamuyukiria itagaria rinene ria kiwatho mari mungwa na matethirwa makimurekera ni baria nkuruki marombete ciana cionthe cithirwe ikithomithwa nikenda gukuria mugongo. Nyuma ya ana 12 bare kuma antere echia kachu igembe South kuwatikana bakirikana ati bareketie na gutanwa indi gitarire ana abare meji akurubanjuri ncheke kuma antere nchegembe North baugite ati ontobobo no abuthite nambe na kuonekana ana indi bakiruta mukana ati muntu uraka watikana atanite mwana wake wa mwari abatiri kujuchagiro matagaria makigwatho nontu tayari kinya akurubanjuri ta Ameru ibagitire gamba na kuga ontobota na ana bare butibatiri kuthira bukithinambe na kuonekana Njuri ncheke towere manto atana are tutana mono mwari rengi mwana mwari utana rutiere ni kala nikure bwana ngwete no nturu atutethia ruyu kaiba yau yonde ya baba na tonto tukeyo bona batu njuri turi atana nabo kupona na tukabati pio batu ne tukanite ne tuwete wa kuwatwa kana kuonekana na ndo kotini ne thirikari na njire na tutamwenda
na tunjerenge no tumuthia tene nwe na thabu tu tumuaya twamu njuri kumara thirikari njiri okana manto tanari tongana thirikari kenda tubawatie muri uyu njuri kanite mbere njuri kanite mbere kuma 19 acha thirire itara ntwarunga bepte tu njuri nere ngweu yendelea kidogo lakini twa kumia watho ringi kwa njuri ni kanite pio tana na bare ajitwe kuona katuchogia nthi na nyuma ni torombe kanywa kamwe kawetegeria njuri akoro chama ni banjuri ne bole le bunu ntono kwa na bare tano tuku kenda to mukunyanira tegeria matho ya kanirwe na itwe tegeria tiani bathome ni bokona skuru ana bari bo bainge kana mage komnele nikakurwa kagathini mukuru wena twele twachokia mukuru na into bionde bikathiro theri na utioka kaende noko kwa manto tokane na njoni amberia kuma 1952 irakana manto ntano ciare no tibwendelea kumau ntano ciare ndi kithomo ntane na mwambo ogwende baritara aciari ati gintu kiria bomba kumenyera nakio mwana ni kumunenkera kithomo ake na tindeto ocia gutana amwana nontuntu bobo no bombe kumwangaratanira uturo bwake no indi kithomo ikamuthondekera uturo bwake baru ndelo ai kwentuguia kithomo ikuotana bibiti otana mono mari gonto murume ni kithomo kinyo gonto murume agara no tano tigo kithomo kuwa ta thoma na kinto na mbonu ani bathome nikenda bunbu tethi baro uyu anto kithomo ibo kumya kithomo kyo tweterete thai na kithomo gyakura tutikinya noko kithomo nibo kona ari ga bathomi tuigienia na kinya mwana kathiria ngirindi eriguo muike kakosi kinya kasani kake atume kasarani kuchuka kenda twetikanire twakura au tukinyite Kumegebe North Petan Class Chabari. Munini wa Rais Rigathi Gachagua akiaria na Minista wa Biashara Inini na Iwanda Wycliffe Oparanya mena Daktari Andrew Karanja na mekirite wirane wa kurutaniria wira bamwe nikenda gutigira nthi ya Kenya ni guciarithia irio imingi na nkinyagia kuguna murimi. Ni bari yakirite Minista Mama Maere wirane wa kurutaniria wira na ukubi gutigira thirikari ya Kenya Kwanza ni kubingia wirane wa guciarithia irio na nkinyagia gukiriria murimi na njira cionthe ni baria augite nkinyagia kiri magaruruku maria mathiete na mbere makimera kia majani na nkinyagia kaua makethirwa makiruta wira bamwe gutigira murimi na kuona baita inene mariti mama mari obisini ya Karen. Coffee subsector has had perennial problems for almost the last 2 decades, arising of 2 factors. One, after the subsector was privatized, the private sector moved in and took over the sector to the disadvantage of the farmers. We had very strong institutions that were managed by farmers, the Coffee Board of Kenya, KPCU, the Coffee Research Foundation, and all those who are replaced by profiteers. And as a result, a systematic program of exploitation of coffee farmers went underway. As a result, once the farmers did not get commensurate compensation for their sweat and effort, they started neglecting the crop. We used to produce 251,000 metric tons of coffee. But because of poor prices, there was a lot of uprooting of coffee and neglect of the coffee bushes, bringing us to an all-time low of 50,000 metric tons. So we have been working with the 2 ministries, Ministry of Agriculture, Livestock Development and the cooperatives, to try to deal with the cartels in the sector, look for new markets for the farmers, improve the pricing, and motivate the farmers to agree to look after the coffee bushes. We had also a tea conference in Kericho, and this subsector was almost crumbling down because of court cases. There had been elections in KTDA, and the directors who had been there for a long time were not satisfied with the outcome of the results that made them leave the subsector, and they filed many cases. Most of these cases now have been withdrawn.
So we are in a good position to carry out meaningful reforms in the tea subsector that will help our people. Again, we have a serious challenge in terms of marketing. As we speak, we have a lot of tea. And Waziri, I want to thank you. You are there. And to try to unlock, and also want to go there to give it higher profile so that our tea can move. And there are also serious challenges, again, in the tea subsector. The cartels are not as pronounced as in the coffee subsector, but they are more silent and hence more lethal. We have been intervening with the societies because much as we have had a problem in terms of production, which is at the Ministry of Agriculture, the biggest challenge has been marketing because it's done by the cooperative societies where we have a serious challenge of governance and integrity. And that is where we have had the weakest link in the whole thing. Ikundi kimwe na rietwa Blessing Self Help nigishite bamwe na kurotha arambi ya kuthambia kiri arutwa 150 mamu mwitikire mishie iria itikwiyumba gikundi iki nkuruki ni kirombete thirikari ithiriwe igikarandi na arimu mako Petri kenda gutigira arimu mama sekondari magushoka sukuru na matika baraganie kana gutakanya kiri ciana cia sukuru. Muthenya Joanaru akirikia thwe kutha kigina kya gwitithia na mbere kithomo kya gikundi kya Blessing Self Help Group wandini ya Mwanganthia batongeretwe ni Mr. Blessing ni gikundi kiria kiri na 150 ana bamwe bali primary bangi bari secondary na bangi bari kithomo kya nkathi cheguru bonde bali ana balaba umitenje iteguchumba kiathone ke bakiaria ni bethrite bakiromba thirikari kwararire na kiama kya kupeti gutigira ni bakuthiria mugomo jura jwethira jukiambiria muthenya Joanarua kure thirikari at least kuthiria mugomo jwa ritani nonto nandi tanaro tuguchanga ituyita guchanga mbesa na tugachanga mbesa kenda tobomba kwa bagite sukuru kwenda nandire na boba kinya sukuru bomba kwa bakithira alimo be sukuru mbigi twindingikite muno muno ntutagarire njukite kwithwande aja narua ikuraise funds ciana baba choka sukuru tukarikana goronene ora gwakari ikwara thinene muno muno itugeria bado nyo gwata ora gwakari unyuma na bakinya ikinya ririega muno muno kwithura bari sukuru so twaraise funds jeiji na acheri batichokerua mbeche iji ni arimo bakangangana na syllabus na kugeria kugwata semester iji ana bathoma so inkoromba tukinya bobongwa thirikari ni onanie itagarire ririega muno muno rya kuthikira arimo baba nikenda nabo batetheria na betu bethura bari sukuru tukaniria gikitho. Mr. Blessing aduga mugomo jojo ejerete kirita mwithatu jukaringithia nene kithomo mono kiri baraba kara kigero kya muthia kya secondary twika strike ije geta na mbere I'm telling you gutithirwa kwina extension ya term ije kairi so no mwanka baka karira kigirio iki kyao so kithomo batithomithura kubatere arimu bakathithia mantu ampo imono mono kugeria kwengana syllabus na kumenya performance yetu ki constituency ja country ja county kika affected na kirero aliro kigina kiambasare kiri obisi chonthe kithira gigikirwa mwe gitetherie tanjira kithomo kyotheri ni rwaliro arithirite rukigwata mbaru kiathone giki beche nyingi mono ni kurira na gatigati na iriga wana njira itikwereka no kithira nke mukeu nke kubatara mbeche iji bado itatetheka so iromba yakwa ne ati sheria iji ni kuruke ana baba kagina kaigatonya amwe kithomo na bwana betu batithira bagita na mbere na go struggle nunturithira mwana arenda fie almost ngiri 30 mbasari athiurukite kunthinya na heshimiwa bonde na kunthiya yejanagwa nyaka ringanire igwe ngiri 5 ngiri 2 lakini mwana ora bado hatatetheka so kagina kage kwamwe I'm telling you to twikuraja mono itagarara ikundi gigitongeretwe ni Mr. Blessing ni kathibu nene na tongeria bagisiasa kurwa gutonyera gatigati kenda kugunana ta baba bate guchumba Bwana Blessings lene luganio ririega gwatwika tugeto na other ones ikomba kuyukia this model I'm telling you nyuma tukela twina kaunti kugwirirwa kuma Mwanganthia gicigo mbunge kya Central Imenti nke report ratito chewero riakwarietwa ni Mutugi Kare.
atoke kanyaga kunogoka banini utikathi nako. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. In Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri, eh? Zitaisha tu, tuone utaringa na pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Lona? The deception. The family. Will Nina survive long? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Oringi nkugwate ugeni tukithina mbere Hamiru ni mauritwe methirwe makiraithiriria amuno na nkinyagia kurumira kuria irio cia giuntwire cia tene nikenda methirwa mena miturire imega ni mataro maria magwatite kumakiri mambura magukungwira untwire wa Muigembe kiumano kiria kithiritwe gikithina mbere ntere cia maili 3 gwa ntuku kathumba riu. Irio tene biarugagwa na nyongo nabu usoro bugakiwa na iga na nthie buge kilo gikirine na bukanyura kangorone kana kajugene kuringana na untwire bwa Amiru jani jamwe jamikarire na untwire bwa Amiru jari kinu na kurikana no mambure ya gukungwira untwire bwa Amiru Baigembe kinine kya maili 3 Igembe Central mambura jabanganitwe ne gikundi gikumenyekana ta Cat Community kiria gitongeretwe ni mtu mwithi murithi Kimencho matoma ya mbere yari ya kuimuka
metete tuma matuma ya kanino ya bui muno na to mira bui ruwa nyosoro ro eire tuma na mbayo ereo tuma gara ro wa mbere ina kwa ndio ni kwaside mukwa na bibi ya bui muno ya na baiya ura to na bare na ngo na kwa ya kina kike wa na ko kana kambere kike wa na ko mbayo ekyo yo na sisi kwa hiyo watu tumaina na ko kwa hiyo tuta choro ana na kenda na hiyo kwa tumaina mambo na yote kinya kwa hata ngombe kenda na kwa kwa ngombe ikaratwa tukanywa iria tukanywa tarike ai timjabe ina si pompo sio tunakosa tena pompo hiyo Popo ni ya wa. Ni iso. Ni ya wa popo. Kaba arekera kabara siari ya wa. Dera bari ya popo. Mere ni ari na inya muno. Reru akabaru abakarua nae. Ikae bianto. Edu reru pompo ibui muno. Ina sio timpempe. Aya, tena kone kwa. Tena ronde kona na ndo ya takume kwa. Ile kona re. Na baba inge bona ikwa byake. Matisi abiuma. Yuma kare mbeo ya kwa mie. Endo ya kona. Yo na sio ni mkwasi wa mete. Yo na sio mkwasi wa mete. Kayo iwe tani kasaba. Yo andawari. Aya, na pesa anda yo ne. Bwambere pio akethirwa atena culture. Imuntu tena meri na ukethira withine te meri uti omba kwithira watelete ndiye murungu nibuo ntoto rawire antu bonde bethira bagiritana wa utamanduni tukiungana ciana mantu ya mayaru ya dunia yara meya twetia yara mae na ukethira kwi yara ya tamanduni yatirwe ne ita na yokinya yo tuyatia na nyuma nonto utamanduni ibubu watelete miongo yonde anya yiga turuete na ikwasie na tolio na toembe na tonyonyi twathaa tonyonyi to itu tware ya ware ambere oruete tukima to kare utekibu ampara wata kinyo kare dia kwa tuka no ntondere sasawa itei mesere to gura thai obesa to ninyo kare ankima embe Ontwire bakiuga bukaura moroto ya gikundi giki ni gusanga mbesa ni kienda bathomithia ana baba ingi bare batere sukuru ntere ni iji cia igembe no tamanduni bwa Meru ibu ntoto kwenda pia bwatela mwana Omeru wende arare ethirwa na wita cukuru uteo kinyo mwetu kwenda kutia atecokete cukuru o primary o secondary nenya barabate kwanirau baeta technical institutions. Mbea to yembe ajero bua to gwata ne mai meiroe yombe ogatho akora rikuo kinyatene ekuthiwa enjorie ncheke ekuthiwa nikia motha ekuthiwa nikia mulamale ekuthiwa ni arekie Dennis Mugendi, Weru TV, kieni ne kia maili 3 Igembe Central County ya Meru. Akenya amana Mariane Masi Chepkemoi, Sheila Jebet, Adru Kipto na Ishmael Kipkurui makambiriria rugendo rwao rwa guca ushindi wa Kenya kiri uruguria wa mashindano ma kungaria ma under 20 maria makurigirwo kwambiriria muthenya wa umuthi Peru na ni baria makethirwo magishindana kiri ngendo mwanya mwanya na nkidagia michetho ingi. Nakimbia 5000 kesho na nimeprepare vizuri. Tunaomba tu Mungu anipe nguvu kesho nikimbie vizuri. Niingie position vizuri. Kwa furaha yangu. Okay. Sisi imekuwa mzuri, tumekaa kama karibu 3 weeks na tumekuwa tuking'ang'ana sana na mambo yetu. Watu Mungu anisaidie nipate afya nzuri, nipate nguvu ya kuishi. I think that's it. Naomba tu Mungu anisaidie kunikimbia vizuri. Okay. Naitwa Masi Chepkemoi. Nakimbia 5000 meters. So kesho tunakimbia na tunaomba Mungu atusaidie. Tumekuwa tukitrain na mwenzangu wa 5000 na tumekuwa na teamwork sasa kesho
tutakuwa na teamwork ili tuweze kukimbia hiyo mbio vizuri. Na 5,000. Na shukuru Mungu tulikuja jana, tumefika tukiwa salama. Sasa hivi tunatarajia tukimbie kesho na game yetu kesho na final. Na kenye naomba tu Mungu atusaidie na tunatarajia mazuri mbele. We arrived yesterday to undergo the competition normally known as Under 20 World Athletics Championship here in Lima, which is the capital of Peru, in South America. And we have 20 athletes and several officials who include management and the physios. These are the ones who take care of the physical conditions of the athletes. The others who are also in charge of the welfare of the athletes. And want to say that we arrived well despite the problems that we encountered right from Jomo Kenyatta Airport, where we went as a team, but then we could not fit into the flight of Air France that was booked for us to go to Paris, and then after Paris come to Lima. So that now we were transferred to another plane going to Amsterdam, that is KLM, and then to Amsterdam, then after Amsterdam to Lima in Peru. Newega nontoko na kanya kurumira nteto cietu ciingira njira indasha ni thaa 1:30 kiogoro mbitagwa Christine Wanjeru withiro wina muthenya